Here we go. Oh, it's flown in. That's extraordinary. That's a cross. It's a freak. It's a fluke. It might be a game changer. Caught in the gale beyond the hair. Iván Rakitic, va a recortar Iván Rakitic, busca el disparo. Golazo. 27 minutos, segunda mitad, zurdazo impresionante al que no puede responder. 자, 박스 근처 진입을 했습니다. 좋습니다. 좋아요. 크로스 올라가야 돼요. 왼발 크로스. 대한민국의 선제골이 먼저 터지는 경기입니다. 완벽한 골이에요. 와, 이번에 크로스 너무 좋았고요. 스코어일 때와 먼저 앞서가는 오늘 마지막 경기 대한민국. التعادل قد ياتي وياتي 3 دقائق نار 3 دقائق نار تعادل ملا جمهور ملا مباراة ملا بروسيا جول 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 بطلتوا التعليق بطلتوا التعليق بطلتوا التعليق مش ممكن ماذا يحدث ماذا يحدث افتخر واعترف من الليلة أنا ألماني من الليلة في الكورة أنا ألماني سأشجع